Ngibingelele mbukeli ngiphinde ngomukele kwesimanje sekulethela zona indaba eyifika ngaso ke isikhathi uMax ke umfo kaMakhanya usevele ke wakususa ke ukushisa wakususa ke ukukhuluma mayelana ke nodaba lwakhe ke lapha ke naye ke uTamara kanye naye ke lapha ke uMyeza uMax ke usevele ke wafuna ke imali noma ke isamba semali ke esingesa drink ke njengoba ke ekade ke eseka yena ke lapha ke uTamara einkundleni zokuxhumana sokhumbula ukuthi ke uTamara ke uke watrenda ke ngokuthi ke ekhulumele ke bona ke amadoda kanye nabo ke egxeka nabo ke abesifazane lapha ke yena ke uTamara einkundleni zokuxhumana ke amadoda ke amaningi amesekile ke yena ke uTamara kanye nezinkulumo zakhe ebezisho lapha ke kona ke uTikTok baze ke badonate nayo ke imali eningi lapha ke esifuna uyena ke futhi uMax ke umfo kaMakhanya ethi ke ngeka Drake Mbukeli ngabe uthini ke okwakho ukuphawula ngayo ke lolu daba ke olakhe ke uMax ukuthi ke efune ke uyona ke imali kaDrake ngabe ke ugagamele na noma ke kumfanele ke ukuthi ke ayithole naye ke le mali ke yena ke uMax umfo kaMakhanya awuye lapha ke ezozo comment section imbukeli sizwe uvo lakho ukuthi ngabe ke uPaula uthini ngalo lolu daba siyabonga. Yena u2000 lo kumele awubuyise wedadewethu kodwa ke phela awu nawe phela awu mawusukhuluma ngo2000 uthi sewuzokhipha u2000 uzosalisebamba u2000 ku50k sisi hawu udrink sengingaba u2000 nje kuphela hawu awuyibheke nawe leyo nto leyo hawu cha ngisho ukuthi phela enye into Tamara ngoba sesiya lentozana kulento le ngicela ukuthi senze iplani sixhumane sifonelane sikhulume ngoba kade ngitshela uMax basazowenza nje ama-video yoku-appreciate ngifuna ukuthi silentozana sibanike nemali yakhona igenge le kade isupportile ibe nathi ngama-defend because ngitrained kahle kahle kulezi izinto nje thathe ivuke iphathisana ngekhanda but isuke zi-personal gcine kushintsha ngisho ifamily but-ke kumina hayi ngiyama mina kwenye ezinye zezinto